kawuono mondo mi okonu ane ni masira mano mara apaya mabende omiyo ji 10 oweyo ji 10 kowito ngimagi. Ji mamoko bende oyudo hinyruok kendo tere kuonde thieth ma opogore mano ka item res ngimagi. Nyaka sani ji 10 go osewito ngimagi. Masira mano timre kacha saa 9:10 nyaka sani bende osekelo lal machalo nade. Sani wantiere kae kod Evans Asiba kantiere kache county ma Nakuru. To koro sani ka wanyalo yude mana achiel kachiel. Evans Asiba, habari ya asubuhi. Poleni sana kwa wakazi wote wa Nakuru. Tafadhali tueleze yanayojiri kufikia sasa kutoka kaunti ya Nakuru kufuatia ajali iliyofanyika leo asubuhi. George Bati uliyosema tuko katika kaunti ya Nakuru ambapo kwetu si kwema, tuseme hivyo kwamba ni ajali iliyofanyika mwendo wa saa 9 dakika 5 hivi, na wale ambao waliokuwa hapa na pia sisi tumekuwa hapa tangia mwendo wa saa 9 dakika 50 hivi, tukijaribu pengine kujua lile nalo nile, lakini nikihesabu katika hesabu zangu ambazo hazijathibitishwa na maafisa wa polisi ni kwamba wale ambao nimeona wakiwa wamefariki kutolewa katika gari na kulalishwa hapa nje ni idadi ya watu 10, wakiwemo watoto wadogo pengine hadi wa miaka 2-3 hivi. Wengine ndio sasa hivi wanaendelea kuondolewa katika gari hili ambalo tunyume yetu hapa hivi, na mwenzangu Ken ambaye anapiga picha iwapo atazidi kukuonyesha kile ambacho kinaendelea. Ni kwamba ni ajali iliyohusisha gari kutoka Shuttle, niseme tu kwamba Shuttle sako ya farasi ambayo ilikuwa ikiondoka kutoka upande wa Bungoma ikielekea, nataka kuamini kwamba Nairobi. Hapa tulipo ni eneo la Sobea Nakuru Salgas Stretch ambapo ajali hii ilifanyika mwendo wa saa 9 dakika 10 hivi, lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na yule ambaye alikuwa hapa mwendo wa saa 9, niseme tu kwamba dakika chache baada ya ajali hii, ambaye ni mwenyeji eneo hili. Njoo tusimamie tu hapa, ukianza kwa kujitambulisha, pengine tuambie wewe kama mwenyeji mlijuaje kwamba ajali imefanyika mahali hapa hivi, zungumzie. Nen gimoro saa 9 motieno, nyinga iluongo ni Beno Mwando. Kane wantiere kwan ninde to winjo kako komoro wuok matpek kuto nikech ndara ne wang'iyo ni masira mag ndara gi ng'eny ga kae. Koro kane wawinjo kokono to ne wang'e ni en accident. To piyo wan kaka jirende man e area makani ne wabiro mapiyo ka wabiro non kaka masira notimore kantiere kind geche gari mar farasi ni to gi lori man kae ni. To kane wanwang'e kane geche gi omakore matek ahinya, ne gigore ne en accident mapek nikech okawo machalo saa 1 mangima mondo mi break down oywa matatu ni kagole kuom lori man kanyo no. Ne mokawo muda maduong' ahinya. Mokwongo wagone erokamano ne jodak makae nikech ne giwuok oko piyo mondo gikony wach mar masira madhi mbele kae ni. To ndara makae ni wasenwang'o masirni mang'eny ahinya mag apaya. Koro wanyalo mana kwayo sirkal ni mondo manyne yo ma inyalo tigo wach masira makar kae nikech osekawo ngima mag ji mang'eny ahinya ma ok onego bed ni sirkal ling'a to irangaranga ni ma wach ma kawaida. Koro mane omiyo wakwayo ni ndara ni kaber to kete mondo bed apaya mopog diriyo makata geche ma kocha gi ma malo koni okrom mane manyalo duoko masira mag ndara mantiere area makar kae ni piny. Erokamano Asiba. Pengine kama unaweza tuambia, najua kama umekuwa hapa tangu saa 9, tuambie kidogo kwa wale ambao wamefariki, pengine umri wao miaka ngapi hivi na ajenda kwa sababu umekuwa hapa na umekuwa mkiwatoa katika gari hili. Jomotho ka nitie nyaka nyithindo matindo, nitie nyithindo 2 mawito bende ngimagi, to nitiere nyithindo moko bende manohinyore bende. Lakini kirango joma ne kar kae, joma ng'eny gi ne gin joma mine, but joma chwo bende ne nitiere. Koro kwa kwano joma mosewito ngimagi kae, wang'e namba no nyalo dhi malo, but joma owito ngimagi kaluwore nyaka saa 10 gokinyi makawuono ne gin ji mosechopo kwan madhi 10. Koro mage joma sani wanyalo confirm nosewito ngimagi. Hebu pengine mwito wako ni upi kwa serikali? Tunajua kwamba eneo hili ni eneo la mkasa ambapo kumekuwa na ajali si mara moja. Pengine mwito gani uliokuwa kwa serikali kuhusiana iwapo ajali hizi za punguzwa kukwisha? Gima inyalo tim ka en ni program ma sirkal nigo mar keto apaya ni mondo bed diriyo kaka ne gichake kawuok Limuru odhi kamano all the way to Mau Summit. Mano biro miyo ndara ni pogore maber, to miyo koro geche ok nwang' thuolo magiromo nikech accident gitimore nikech most of them gin mag head on collisions. Koro kinyalo timano to biro konyogi e ngima matimore maber, madhi maber. Kamano Asiba.
Mliomsikia huyo ni Ben Omwanto ambaye ni mwenyeji wa eneo hili akizungumza nasi na kutuambia hali ilivyokuwa mwendo wa saa 9 dakika 10 hivi ambapo ajali hii ilifanyika katika eneo hili, ikiwa ni eneo la niseme tu kwamba ni barabara kuelekea eneo la Salga, barabara kuu ya Nakuru kuelekea Kisumu au Eldoret. Ni ajali ambayo imeacha watu 10 ambao tumehesabu kufariki au kupoteza maisha yao kutokana na ajali hiyo, na vile vile pia gari hili lilikuwa likielekea upande wa Nairobi. Ukiangalia ni nambari ya usajili KDK 541N kutoka Farasi Shuttle, ambao walikuwa kule. Ambacho tunaangalia ni kwamba pengine ajali hii ilifanyika baada ya yule dereva trailer ile ilikuwa ikielekea upande wa Salga kupoteza mwelekeo na kugonga ana kwa ana gari hili na kuchangia vifo vya watu hao wote. Wale ambao walinusurika wamepelekwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Nakuru ambapo wanapokea matibabu. Tukiondoka hapa tutakuwa wenye kuelekea katika hospitali hiyo pengine kujua tu hali zao vipi, na vile vile kuzungumza na madaktari katika hospitali ile kujua pengine wale ambao wamepelekwa kule hali yao vipi, na vile vile pia tutakuwa wenye kutafuta familia zao, najua kwamba pengine baadaye familia zitakuwa zikija katika kaunti ya Nakuru kuja kutambua tu pengine mili za wale ambao wamefariki kutokana na ajali hii. Ni gari lilokuwa likielekea upande wa Nairobi kutoka Bungoma. Ukiangalia ni gari ambalo linafanya Malaba Bungoma Kimilili, na ni pengine tu wale ambao wamefariki wote na wale ambao wamepelekwa hospitali waliofariki walipelekwa katika chumba cha kupokea mili cha hospitali ya Nakuru, rufaa Nakuru, na wale ambao wamenusurika wakapeleka katika hospitali hiyo hiyo. Kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikurejesha kwako Bahati George, mie Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba. Tutakuruhusu uendelee na shughuli pevu unayoendelea kufanya hapo kaunti ya Nakuru, na muda usiokuwa mrefu tutarejea kwako ili uweze kutuambia, wakati huo ukiwa ange kutuelezea yanayojiri kutoka kaunti hiyo. Tutazidi kuarifu watazamaji wetu wa Ramogi TV yanayojiri kutoka kaunti hiyo. Nyakura Ramogi Juang mano Evans Asiba no turekodwa chelka kwa kate kaunti mano Nakuru kwa mikono wake. Nyakura Ramogi Juang ni G10 obitongi magi mago weche maronjo sani oidogi ukinyi makawuono ni G10 obitongi magi mago ka gintiere kacha mutingo nyaka nyithindo mane ntiere nyamburko moro mano chomo county mano ma Kisumu, mana paya mantiere Nakuru ka chomo Kisumu ka ntie lori mabende ne oromo go kanyo trailer mano romo godo rigiri, kendo bang' mano nokelo lal mag G10 ka jimo moko bende oter kacha kendo medo yudo thieth mage kwan mantie nyaka sani. Evans Asiba mantie kar kanyo kendo medo luwo wachno koringo nyaka sani odhi e hospital kata od thieth maduong' mantiere kaunti ma Nakuru, kama bende jogo moyudo hinyruok ne oringo do kendo otergi kar kanyo. Medo oro ote mago mag lit gi kuyo na anyuola osiepe kaachiel goda ka jogo duto ma oyudo midhiero machalo kamano kinyi ma kawuono. Masira mano timore kar saa 9:10 kinyi ma kawuono. G10 go owito ngimagi. Mathoth bende nitiere medluwa e mbui mag Facebook, Twitter, mano X, kaachiel koda ka Instagram, kama bino medo keto ni madonjo kendo matuch kotone kod masirane marapaya ma wang'eyo kendo ma jofwambo bende osepuodho ni mago gik matimore kaunti ma Nakuru kod gwenge mopogore opogore mondo mi bed kod ng'eyo. Nyaka sani watieke kanyo nonro mar gazet biro konya wado Joyce Oduor. Kik idhi mabor na kelo ni weche manyien kinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Luoch, ja Kisumu.